Dukomeje gukunda uburyo mukunda ibiganiro byacu, amakuru yacu, mumaze kumenyera ko dukomeje kwibanda mu makuru ya politike, gusa dukomeje guterera akajisho ku butaka bwa Kongo. Kuri uyu munsi tariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024, imirwano yongeye kubura ku buryo bukomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imwe mu mirwano yari iteye ubwoba yahuje umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta cya FARDC. Gusa kandi kuri iyi nshuro igisirikare cya leta cyari kiri kumwe n'abawazarendo, bamwe mu basirikare ngo b'abawazarendo barwanye intambara y'umuhenerezo ku buryo bukomeye cyane. Ikindi kandi muri iyi mirwano umutwe wa M23 wagiye wigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye. Ikindi kandi umuvugizi wa M23 akaba yatangaje amwe mu magambo ateye ubwoba. Ibi ngibi bikaba biri gushimangira yuko ngo imirwano igiye kongera kwaduka hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni imwe mu mirwano biri kuvugwa yuko ngo FARDC ariyo yagabye ibitero mu birindiro bya M23, bimwe mu bitero ngo bagiye bagaba mu bice bigiye bitandukanye. Gusa ngo icyari kigoranye kuri iyi nshuro, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyasanze umutwe wa M23 uryamiye amajanja, batangira kurasana ku buryo bukomeye cyane, ari nako bakoresha bimwe mu bibunda biremereye cyane, ari nako bihitana bamwe mu baturage, abandi baturage bagakuramo akarenge kugira ngo barebe yuko bakiza amagara yabo. Ni nako kandi ku ruhande rwa M23 ndetse no ku gisirikare cya leta, tutanibagiwe iyi wazarendo, kuri iyi nshuro yari ifite uburakari buri hejuru cyane, ndetse kandi ari nako baniyahura ku mirongo y'urugamba, dore yuko ngo kuri iyi nshuro ngo baje gutakaza abasirikare benshi, yaba ari ku ruhande rwa leta ndetse no ku mutwe wa M23. Gusa kandi abasesenguzi bagiye batandukanye cyangwa bimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ukanongeraho bamwe mu baturage bari muri utu duce turi kuberamo imirwano, abaturage batuye muri ibi bice ndetse na bamwe mu bayobozi bagenda bagenzura ibi bice bigiye bitandukanye, bashimangiye yuko iyi mirwano ari imwe mu mirwano yari iremereye cyane, banashimangira yuko imirwano igiye kongera kurota mu bice bigiye bitandukanye, yaba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma yuko Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asabye yuko ingabo zahawe imyitozo na SADC ndetse na Loni bajya gukambika hafi ya bimwe mu birindiro bigenzurwa n'umutwe wa M23. Ibi ngibi bigashimangira yuko leta ya Kinshasa ishaka intambara ikomeye cyane hagati y'umutwe wa M23. Gusa kandi imirwano yabaye kuri uyu munsi ni imwe mu mirwano ngo iremereye cyane, ndetse kandi ni imwe mu mirwano iza ikurikiye indi mirwano yabaye ejo, ari imwe mu mirwano ngo yumvikanyemo imbunda ntoya ndetse n'inini, ndetse kandi ngo mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo ni imwe mu mirwano yagaragayemo ingabo z'u Burundi. Gusa mu mirwano yabaye uyu munsi akaba ari imirwano yagaragayemo FARDC ndetse na wazarendo. Reka nizere yuko wamaze gukora subscribe, wowe tugiye kubana mu bijyanye n'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka kuri iyi mirwano ikomeye cyane yahuje umutwe wa M23 ndetse na FARDC ndetse n'izi nsoresore zirwana ku ruhande rwa leta, ndavuga wazarendo. Ndetse kandi muri aya makuru yacu turagaruka ku bice bigiye bitandukanye umutwe wa M23 wagiye wigarurira, turaza no kurebera hamwe ku bijyanye n'ibyatangajwe n'umuvugizi wa M23 ku bijyanye n'iyi mirwano yahuje umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta, dore yuko amakuru ashimangirwa na bimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byandikira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bishimangira yuko ingabo za leta arizo zashotoye umutwe wa M23, bikaza no kurangira batakaje bimwe mu bice bigiye bitandukanye, bikaza kwigarurirwa n'umutwe wa M23. Reka twinjire ku bikomeje kugenda bigarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ku bijyanye n'iyi mirwano yabaye hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta. Imirwano yongeye kubura muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri itariki 3 Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2024 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati y'ingabo za leta zishyigikiwe na wazarendo ndetse n'inyeshyamba za M23. Iyi mirwano yahuje umutwe wa M23, amakuru aturuka hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeza yuko ari imwe mu mirwano ngo yabaye mu duce twinshi two muri teritwari ya Masisi ndetse no muri Rubero kuri aksi ya Kasenge Matembe. Ukurikije amakuru y'ubuyobozi n'abashinzwe umutekano agera ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, arashimangira yuko iyi mirwano yagiye ibera mu duce tugiye dutandukanye nyuma yuko umutwe wa M23 wirukanyije ingabo za leta ndetse kandi bakanazisanga muri bimwe mu birindiro
bigiye bitandukanye bari basanzwe bakambitsemo kugira ngo bajye bagaba ibitero shuma ku mutwe wa M23. Kuri iyi nshuro abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano muri ibyo bice bigiye bitandukanye byari bisanzwe bigenzurwa na FARDC bemeje amakuru y'uko umutwe wa M23 wamaze gukubita inshuro ku buryo bukomeye cyane ingabo za leta ndetse na wazalendo. Ni umunsi wa kabiri wikurikiranya w'imirwano mu majyepfo Rubero muri iki gitondo nyuma y'imirwano yabaye kuri uyu wa mbere ushize itariki 2 Ukuboza 2024, nabwo ni imwe mu mirwano yabaye mu bice bigiye bitandukanye. Iyi mirwano yabanje mbere y'imirwano yabaye uyu munsi, nayo n'indi mirwano yagiye iba mu bice bigiye bitandukanye, ndetse kandi akaba ari imwe mu mirwano ngo yakuye abantu mu byabo. Amakuru aturuka muri ako karere avuga ko nyuma y'imirwano ikaze kuri uyu wa mbere, kuri uyu wa kabiri muri iki gitondo indi mirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 na FARDC ifatanyije na wazalendo yongeye gusubukurwa muri Matembe yo mu mirwano yumvikanyemo zimwe mu ntwaro ziremereye, ndetse kandi iyi mirwano hakagaragaramo zimwe mu mbunda nshyashya cyane. Bimwe mu byo abaturage bashimangiye yuko izi ntwaro zishobora kuba zaraguzwe mu gihugu cy'Ubuhinde, dore yuko Antoine Kisekedi Chilombo yagiye abenguka zimwe mu ntwaro ziremereye cyane zikorwa n'igihugu cy'Ubuhinde. Amwe mu makuru dukesha bamwe mu baturage bari ku butaka bwa Kongo, ariko by'umwihariko muri utu duce turi kuberamo imirwano cyangwa muri utu duce n'ubundi dusanzwe tugenzurwa n'umutwe wa M23. Aba baturage bemeje yuko umutwe wa M23 wigaruriye agace kitwa Alimbongo. Aka gace ka Alimbongo kamaze kwigarurirwa n'umutwe wa M23, ni kamwe mu gace kari gasanzwe kagenzurwa na FARDC, ariko nyuma yuko bagabye ibitero ku birindiro bya M23 yahagurukije zimwe mu ntwaro ziremereye cyane, ndetse kandi ikurikirana FARDC mu bice n'ubundi yari isanzwe igenzura. Biza kurangira FARDC ikuyemo akarenge kabo, ako gace ka Alimbongo ukaza kujya mu maboko y'umutwe wa M23. Andi makuru dukesha kimwe mu kinyamakuru cyitwa Kivu Morning Post kiremeza yuko M23 ari iri kugenzura ako gace ka Alimbongo. Gusa kandi nubwo umutwe wa M23 abaturage bari gushimangira yuko wamaze kwigarura agace ka Alimbongo, ku ruhande rwa leta ho bakomeje kwikubita mu gatuza bemeza yuko mu mirwano yabanje guhuza umutwe wa M23 tariki 2, uruhande rwa leta rwo ruremeza yuko rwishe abasirikare b'umutwe wa M23 bagera kuri 20, ndetse kandi abandi benshi bakaza gukomereka nyuma yuko bari babaguye gitumo mu bice n'ubundi basanzwe bagenzura. Bikaza kurangira muri iyi mirwano ingabo za leta zitwaye neza, ndetse kandi andi makuru ashimangira yuko ari nayo mpamvu ikomeye cyane yatumye umutwe wa M23 ifata icyemezo cyo gukubita itababariye FARDC ikanayambura aka gace ka Alimbongo, nyuma yuko bagiye bagaba ibitero ku munsi w'ejo baturutse mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko mu bice bikikije uduce tugenzurwa n'umutwe wa M23. Gusa kandi nubwo ingabo za leta zikomeje gusakiranya ku buryo bukomeye cyane n'umutwe wa M23, amakuru aravuga yuko umutwe wa M23 uri muragenzura inzira zigiye zitandukanye, nk'aho umutwe wa M23 uri kugenzura inzira ya Matembe, Hutwe ndetse n'agace kitwa Katwa, ndetse kandi umutwe wa M23 ukaba uri kugenzura agace kitwa Musinge ndetse n'agace kitwa Kihu. Bitewe nuko utu duce twose dukomeje kugenzurwa n'umutwe wa M23, turimo abasirikare ndetse n'abapolisi ba M23. Iyi mirwano kandi yahuje umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta. Abaturage barashimangira yuko ari imwe mu mirwano yabereye hafi yo mu gace kitwa Bitende. Ku ruhande rw'iburyo indi mirwano ikaba yaje kubera mu gace ka Bihendo, kamwe mu gace n'ubundi kagaragaramo abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Gusa amakuru aturuka muri Kongo, ariko by'umwihariko ku bijyanye n'iyi mirwano, arashimangira yuko umutwe wa FDLR baje gutabara FARDC ndetse na wazalendo. Gusa ngo ntago byaje kubahira kuri iyi nshuro FDLR, kubera ko ngo baje guhura n'urufaya rw'amasasu rwa M23. M23 ngo ukigera muri village ya Bihendo yaje gusanga aba FDLR ngo batangiye guhagurutsa zimwe mu ntwaro zabo zigiye zitandukanye, bamwe bahagurutse intwaro za gakondo. Umutwe wa M23 mu burakari bwinshi ngo waje kurasa kuri FDLR, birangira FDLR itaye umutwe, bamwe batangira guhungira mu migezi. Muri iyi mirwano kandi amakuru aremeza yuko abarwanyi ba FDLR ngo benshi baje kugwa muri iyi mirwano nyuma yuko bari bagiye gutanga umusada kuri FARDC. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko kuva isaa 10 z'igitondo
bagabye ibitero bya rusange mu bice bituwe cyane i Rubero, Matembo, Kibabi ndetse na Kinigi, i Bufaransa no mu nkengero zaho. Ndetse kandi umuvugizi wa M23 yanashimangiye yuko nyuma yo kugaba ibyo bice byose bigiye bitandukanye bituwe n'abaturage, baje no kugaba ibitero ku birindiro bya M23. Ibi ngibi ari nabyo byavuyemo ikosa rikomeye cyane, ndetse kandi bikanatuma umutwe wa M23 utanga isomo rikomeye cyane ku ngabo za leta ndetse na wazalendo. Reka nizere ko wamaze gukora subscribe, wowe ukunda amakuru yacu, ibiganiro byacu, dore yuko amakuru akomeje kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru akomeje kwemeza yuko imirwano yaba igiye kongera kubura, ndetse kandi bamwe mu basesenguzi bagiye batandukanye barashimangira yuko kuri iyi nshuro umutwe wa M23 ushobora kuza gufata umujyi wa Goma, nyuma yuko ingabo za leta zaba zikomeje gushotora ku buryo bukomeye cyane umutwe wa M23, bagakomeza kugenda bagaba ibitero mu birindiro bisanzwe bigenzurwa n'umutwe wa M23. Hagati aho reka nshimire buri umwe wese wakoze subscribe, mwe mudusigira ibitekerezo byanyu, mwe mudukurikira mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwe mukunda ibiganiro byacu, amakuru yacu. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda. Make sure you only subscribe on Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel.